Muingi kaunti-ini ya Laikipia ni moritio kwonjorithia na kiria kinini mari nakio niguo gwikuria na gukuria uthii wa na mbere wa kaunti ino. Ndumiriri ino irekereirio ni minista wa wonjoria na iganda kaunti-ini ino mbeu hindi ya kuhingura ruhonge rwa bengi ya Sacco. Anyithi itemi ruhonge-ini rwa wuigithia na mabengi na muno makiria rugamiriri ya Sacco nao ni morite igithia anini na ene biashara nini ta arimi na akui ya bodaboda megiritani na mabengi niguo mahote kwamukira ngombo cia gwikuria. Na tayari tumeongea na management ya Sacco hii, nikwambia kuna wakuwa little bit of innovative na waweze kusaidia watu ambao yuko kwa Sacco waweze kupata hela. Onocio biashara yathire githuka makiria no turamwira ukwe karibu na tukahota kumuongerera tufaya tungi twa kumunyitira thiini wa biashara na muno motaro nigetha na kianjiria ka biashara karia arenda gucokia thiini wa wira wake tukamuonia uria agutwarithia ka biashara kau. Mbeu njithi ni moritio matige gwetagirira mawira ma wabici ya muno manini na mathome na morito maria mokite na king'uki gia COVID-19 kiria andu aingi matete mawira. Mwanake munini muiritu ni ngumatara thiini wa muturire he kindu kia bata muno gitagwo kuigira muthithu ni undu wa rucio, na thutha wa kuiga muthithu ndauga ni tucokaga tugakeheana maroni kau mundu akoyaga gatunza agakuria ka biashara kau kanini gakaneneha agacoka gutuika ona mundu wa kwandikaga andu aria angi ni undu wa gukuria bururi witu ona kwandikana. No tungata witu uria munene muno ni kuheana motaro megie biashara, na riria tuonire murimu uyu ni waingira ni twahotire kwaraniria na customers aitu aria tuonire biashara ciao ni irathii hocereire tukimeta na tukihota kumongerera ihinda ria kuriha, na aria maremereirwo biu tukiamba tukimahe kindu gitagwo grace period nigetha makorwo mahota gwicokaniriria. Muingi ni ukenereire honge ta ici makiuga kaingi ni githomo magaga uria mabatie kuigithia na kumana na mathomo maria makoretwo makiamukira kuma kuri honge-ini ici cia uigithia riu mena ugi wa kwirugamirira. Iritu anini anake ciringi cio 50 ciringi cio kibao ukoshikia haha na ndakwira Sacco ni ugukura. Nie ni ngurite indo nyingi froti gari na haha niho ndeithikire makiria muno. Handu-ini ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Laikipia ni njitagwo Francis Mwangi wa wawira.